Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Halalen nalazijeme na glavu mesdžidi Kataro Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu. Allah ta voli sa zadovoljni. Ali radijallahu anhu kosi. Ali radijallahu anhu sasa o angluno terno su prihvati sardao islam. Još kana sač havro maksami kana sasa o prihvati sardao islam. Alija radijallahu anhu sasa isto agija kad često čhavoje peygamberi aleyhi salatu vesselam hem isto agija majkasno sasa lesebi camut roda. O peygamberi aleyhi salatu vesselam glape čheja lese romnjača. A kad tep halalen kad se osikava mesdžidi akana sasa od čhere alijasko radijallahu ta'ala. Najsa džamija nego od čhere alijasko radijallahu anhu. Pa kasnije çerdela kavasar mescid camiye. Ali sarsuşacı çem kanlosi nimuçen kaj sebebi je šije, a men hem čeren širk kada. To bi jasni sarat sara kataro Alija radijallahu anhu. O Alija radijallahu anhu sasa je kashabi, so sasa majbut kataro vakti, katare sa ashabura o sasa majbut lese. Pa čak što više o peygamberi alejhi salatu vesselam vačarda ako mesem o foro e Giandimaso, o Alija radijallahu anhu si o vudar e Giandimaso. O Alija radijallahu anhu sasa je katare majlače manušaso pinđareno fik. A dživa meso džana fik. Jele so vakti najsa predelimo sar nauka, ali vosa sa glaso džanla buklače propisora katar o islam. A gyap halalen kasnije vosa sem halifa. Gole so vakti ikisle nesave sporazum. I kistene sa je buča so ađive dosta manuša lente rumini slika Alijasi radijallahu ta'ala. Ali o Allah zaštitil kale manušenđi slika, o Allah si glaso aračolen go autoritet i gole se preko elila šamente doznaj sarao Alija radijallahu anhu sasa pravedno manuš. Sasa nesporazum maškarleste hemo Muavija. Međutim, o Alija radijallahu anhu kurničer da ne savi nepravda kanikasi, ne savo zulumi kanikasi. O Alija radijallahu anhu halalen isto agija sasa o prvo hafizi palo o Džibrili o Muhamedi alejhi selam vosa sa o trito hafizi koji islam. Katare manuša palo peygamberi alejhi salatu vesselam sasa anguno hafizi katar sao kolavera. I gole se čerda pekaja džamija halalen restavrili sardela kataro vakti Osmanlijengo a ko vakti kataro kralji Abdulaziz vok čerdala ko posebno oblik sarsošate dikakana hem agijačili ađivesutno vakti. Isto agijava čaren baše dvi bež site restavrili pekaja džamija akana pa napalu dvi bež site restavrili pekaja džamija hem isto oblikavalo samo su ka renovirinula sad. Legova mena rakhadi akana angikaja džamija kao se su mangem te vačarav kataro mesjidu Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala. Allah ih nagradio.